amakuru dufite gihamya navuganye n'umuntu uri ruguru rezo zirimo kwigira nabi ariko hari imwandikira cyangwa kohereza audio yaje ku murongo akagusubiza ikaza ntongera kumubona irundu muri turiya dushigo muri turiya dukomero yakoresha amadrone menshi cyane ndetse nabonye ari akavideo abantu ngo aduyisubije Mikenke ico ni ikinyoma aduye ntabwo yisubije Mikenke no kuvuga ngo ashobora kuba yarayikandagiyemo ariko ntaduye yisubije Mikenke iyo tubabwira n'ukuri baramagana cyangwa se barakondana ibitero n'ubugizi bwa nabi n'amasakere zikorerwa abanyamurenge wa civile bikozwe na leta ya coalition ubwo ejo ku cyumweru saa 12 za mu gitondo aribwo ubwicanyi bwatangiye Shalom bakunzi ba Urubunga TV abakunzi ba Insobeko TV tubanje kubaramutsa mwese n'ubundi dukomeza kubifuriza kugira ibihe byiza Imana ikomeze kubagirira neza ndetse ihaze kwifuza kwanyu kuko bisanzwe kuri mikoro ni Cubahiro Alex Mvunabandi kuva kuri channel yanyu Urubunga TV nanone sindije nyine muri studio ndi kumwe na mugenzi wanjye dukunze kubana 5 kuri 5 umunyamakuru wa Insobeko TV Dr. Urakaze neza muvandimwe kana munyamakuru urakaza neza nawe yego wiriwe neza na mahoro nizere ko iryo kota atari imbeho aro ubusaza ubusaza kandi n'imbeho bizabijana bizabisigana muje ukuri nande sindi wanona abanzi wenda baranibuka kuva kera turi kuri nosi maze iminsi ku isi kandi si bibi kuramba nubwo abasaza banduseho baza kuvuga turi mwana none yabate ni gitaramo ariko mu by'ukuri sindi mutoya nabonye ingoma ya Mubutu mbona karengane ka kico gihe mbona kubu mbona ko dusaziye mu bibazo dusaziye mu kubura uburenganzira dusaziye mu bugahinda ariko nyine turakomeye kuko dufite Imana cyane kabisa reka twirizeho aho bwije turamutse cyangwa duhe mwaramutse aho bukeye nanone kandi turamutse n'amahoro abanyamatora yo mu ntara yabaye bayitanga na state baratoye turamukije chairman wa Arizona watowe uzamushaka uzamumenya nawe kandi nawe niba harundi bamenye oya turamwifuza kandi tumwifuza akazi imirimo myiza we n'umugabo w'imfura ntiyokora nabi tashobora gukora nabi intego nimwe no kwirwana n'intego nimwe no kwirwanaho kandi no kwimakaza umuco w'ubunyangamugayo ndetse n'ikinyabufura ibyo nibyo bimuranga uwo ni chairman musha wa Arizona abantu bamuyoboke kandi bayoboke kuko ntabajanaga habi umuntu wese muzima yoboka iciza akayoboka n'ubuyobozi bwiza ese ubuyobozi bw'ama state bugirira manda zayo zitandukanye n'ubuyobozi rusange rw'amahoro byashoboka cyangwa wenda amatora yaba atabera rimwe kuko ndumva hari umwaka rwashira executive itora ndango nturimo rwose kandi mbawusha n'umwe bishobora bifite igihe cyabyo abadukurikiye ubwo baraza kubidusobanurira yego barabitubwira ndaka twifuriza abayobozi batowe imirimo myiza yego reka duhite n'ubundi twinjira mu makuru yacu nk'uko bisanzwe uyu munsi ni tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu n'ubundi mwaka wa 2026 nk'uko bisanzwe reka duhere mu misozi miremire y'umurenge aho ni muri Haut Plateau de Vira Fizi ndetse na Mwenga cyane cyane ahari kubera imirwano mu minembwe no mu nkengero zayo ndavuga muri Mikenke umunsi w'ejo twabwiye abantu cyangwa se abadukurikiye twabwiye ko hiriwe imigwano ikomeye yatangiye kare mu gitondo cya kare cyane yinga mbere yuko abantu baje mu materaniro imbunde cyangwa se amasasu yarabizuke ku miryango birwa mu migwano kugeza ubwo AFC M23 twirwaniho babashe gusubiza ibyo bitero nyuma uyu munsi nagira ngo rero tuze kurebera hamwe byiriwe gute bwana Dr. Ni ukije igitero cejo ariko AFC ifite gusa mahitamo amwe
kunesha ino ntambara. Ntushobora gutekereza ko bubonesha ino ntambara ari besha. Habe nubwo aduyogera kuri 0 metre. Ese centre ubundi ni hehe? Centre yacu ni ubuzima bwacu. Iyo bavuga ngo centre ngo aduye ngo ari centre cyangwa irundu ngo ari hafi ya centre, centre ni ubuzima bwacu. Tuzirwanaho kugeza dutsinze ino ntambara. Habe na Karingi kuri ni centre. Hose ni centre. Point 0 ni centre. Nukuvuga ngo point 0 ni centre. Noneho nuvuga ngo centre y'akarusho ku munyamurenge ni ubuzima bwe. Cyangwa ku mututsi no kwirwanaho n'amahitamo afite mwara muri Kongo nayo kunesha ino ntambara. Ubonye nko mu yahatwaka ururimi, abatwambaye ubwene gihugu, abadutuka, abaducumuriza abicanyi, nubona uyu muntu muri restaurant mu Isumu twabuza abantu bacu benshi muri ubwo buryo, nubura na mu gacikane bamwice titwaharuraga byo. Mu byukuri ni ibintu biteye ubwoba, uretse ko gusa isi nayo idashaka kubyitaho mu birangize, ariko tuzabyirangiriza. Rero muri Minembwe uko bimeze, muri Minembwe none iri wagahenge bwana munyamakuru, uretse ko aduye ashobora gushenga kiri kure, ariko ko yahunze ejo ndibyo kugaruka none. Reka twizere wenda kuko atazagaruka, ariko naramuka nagarutse ejo cyangwa ejo bundi imbaraga zamukubise ahari ejo azaba atarazibagirwa. Amakuru dufite gihamya navuganye n'umuntu uri ruguru, rezo zirimo kwigira nabi, ariko hari umwandikira cyangwa kohereza audio yaje ku murongo akagusubiza ikaza ntongera kumubona. Rezo ni nkeya pe, nizo gushakisha. Irundu muri turiya dushigo, muri turiya dukomero hasigaye abarundi 300. Ibyo nkubwira n'ukuri. Intumbi z'abarundi n'abatanzania n'abakongomani bakeya kuko leyibu ni babarwana 300. Ubu tuvugana barimo gutora abantu mu bishanga bakomeretse amakajorite, bavuza induru ati mutabare ndashonje ndahanarashwe. Zambabazi z'abanyamurenge bamugenda bahembura. Ibishanga biruzuye n'ibibira. Ayo ni amakuru abantu baje kuja kuri rezo baraza kuyamenya neza. Mu byukuri bitaro byuzuye barya bari baje kwisha abantu. Barimo kugaburirwa bagahabwa n'amata y'abana, kandi nibyo bitaro bari bafite kubisenyaga bahageze. Nibyo bitaro bari bafite kubisenya dore ko basanye za Karongi za Karingi ni na Karongi ya narabasise habagera hose no gusenya. Nubwo tubabaye ariko bisa n'ibitangaje umuntu aza kukwica we mufata ukamuvuza ukamubuza mukabubyo kurya. Baranabizi nyine ko turabagira neza. Niyo mpamvu aho yishamagara ngo yewe ngo ndashonje ubundi ngaha. Wabonye Lieutenant Colonel Marehemu Wiringoma umunsi bafata Uvira, ngira ngo wabonye utufoto ari guheza amata y'inyange buzarendo bwaguye mwuma hariya bwananiye guhunga. Hari amata none yaragiye kumbabaza naje yarimo abahembura rwose. Niyo nature yajo ndetse n'umusaza Tiger One. Umugabo umwe ngo yigeze gusanga mugenzi warimo kwica inzoka yamukomye. Wese nko yagukomye wabanje ukaja kwa muganga ukivuza. Iby'inzoka ukabireka. Ndatoya ndaje kwivuza ariko nasize nishe. Numara kuyica urabawisha inzoka zose kwisi. Hawa tekanishe zose zuzankomye yankomye niyi. Burya mugabo waramubwira ati sasa yagukomye kubera ko ariyo natire yayo. Niyo kamere yayo. Kamere y'inzoka no gukoma. Naho kamere yawe umuntu no gukiza. Rero kamere ya AFC no gukiza. Kamere ya coalition ya Kinshasa n'abambari bayo no kwica no gusenya no kurimbura. Reka babaha amata, reka wiringo batanga amata. Niyo natire ye. N'ubundi apfiriye ukuri, apfuye azira natire y'ubugwaneza no gushaka kwigiguciwe kija mu murongo. Niyo mpamvu tuvuga ko atapfuye. Rero muri Minembwe nuko bimeze. Abafite ababo ndavuga mu Rwanda rw'abarundi cyane nibo tuvukana nibo bumva no rurimi. Bavugane kuko dufite amakuru ko hari rema nyinshi zicika ziva ku rugamba zicika ziza zihunga. Uretse ko ntanzira abarundi bafite abakongomani barimo gushika bakikonfoma bakiyasimira n'abandi hari abagambura myenda bakambara gisivile
bakaja mu mirimo isanzwe amakara n'ibindi no gucuruza amafi n'indagara. Ariko mu by'ukuri abarundi bo ndetse n'abari hara za baraka ku mushasha bari mu buzima bubi aho bashonje cyane ku buryo babaye za mayibo badafite n'amasabune yo kwambara yo kumesa imyenda bambaye. Zo ni zangabo z'u Burundi. Ibyo tuvuga n'ukuri. Rero muri Minembwe nuko bimeze, Adu yarahunze ari mu bibirariza yinjibira za Mutunda ndetse na za Mukokara mu indani, ariko nanone akabasha gusheringa uretse ko arimo gushenga ari kure, ariko abasha gusheringa rimwe na rimwe kumva ati wigisasu, ariko mu by'ukuri ntabwo babuhari. Adu afite kuneshwa. Tuje muri Mikenke ho gato aho intambara yabereye ejo. Adu yakoresha amadrone menshi cyane. Ndetse nabonye ari akavido abantu ngo Adu yisubije Mikenke, ico ni ikinyoma. Adu ntabwo yisubije Mikenke, ni ukuvuga ngo ashobora kuba yarayikandagiyemo, ariko nta Adu yisubije Mikenke. Iyo tubabwira n'ukuri kwisubizaga ahantu no kubuha control, no kuba controller uhari uhatuye. Icyo bakoze bateye insecurity, abaturage barahunga, akarere gasigara vide, ariko ntibahari. Nanone kandi Adu mutoya washobashe kuba yarasambira rombiri, ashaka gutera ingabo za revolution z'ibiraro rombiri, ariko ziramukubita ndira amazi n'amasaha 2 arahunga. Noneho nuvuga ngo icyo hagati kugeza mu Rurambo na za Rugezi aho hose muri AFC. Bwana Dr. Ukiri wenda muri Mikenke, ndagira ngo twibutse abantu ko AFC M23 ndetse na twirwaneho hariya muri Minembwe na Mikenke ntabwo barwana n'umusirikare kundi, barwana na drone. So umusirikare kundi saracharwana yatsinzwe kera. Kuba hari abantu nabonye barimo babaza cyane banabivuga no kumbuga nkoranyambaga zitandukanye, ndetse twirwaneho yavuye muri Mikenke byatumye barabaza rendo baza ku bitaro. So ni impamvu za drone abantu bavyumve neza, ni inama umva ngo za Karingi ngo bageze za Gitavi ntaho baba bakese, bakoresha drone bayahageze, baminjira amadrone menshi hahandi. Noneho ugasanga za revolution rimwe na rimwe zitaje amadrone ko na magurunedi agenda yitswe na turiya tudege twabo, kandi nibisasu binini cyane, amabombe manini. Noneho batipe abandi bitaza amabombe bakibwira ko bahafashe, ariko drone ihindukira nabo bahinduka kandi bahindukira nabi. Niyo mikino iri no muri Mikenke, nuko bibwiye kuko binjiye muri Mikenke. Ariko nta wabonye uriya mugabo wavugaga ngo ari muri Mikenke, ngira ngo ni mukandi kanya masaha ya kare mu gitondo batarahunga. Yavugaga se ubona kuko ari umuntu ndetse n'aba escort babonaga bari gucomoka nika burya bavuga ngo bafashe Gatogota. Uri buka Gatogota hari nakumona basa n'abavuga ngo wakoze video ndende Gatogota bwarishaga bukagenda bukifotoza, kandi AFC babaga babona ko oya n'ubu Kavumu ntiwabonye ejo bundi Kavumu barayifashe baracaza bakifotoza muri Kavumu ngo bayifashe. Reka dutangariza abantu kuko intambara yabaye proclame, Kisangani kiraraswa, ubu tuvugana isaha n'isaha Uvira yavamo. Urugamba rwaratangiye, nta negotiation kirimo, nta condamnation kirimo. Unice nkwiciye ni AFC bivuze leta ya Kinshasa urase nako turase, reka tureba abagabo rero yego. Nuko bimeze rero ku mirongo y'urugamba muri Plateau ndetse no muri Minembwe. Mu by'ukuri na Minembwe muri Plateau ari hasi. Iyo ntambara rero iri ruguru ikaba yarabereye ibamba coalition. Yego, ndagira ngo tuze kugaruka n'ubundi ku itangazo ryashizwe hanze n'ubuyobozi bwa twirwaneho ryasinywe na coordinateur Colonel Kamasa Ndakize welcome. Umunsi tariki 2 z'ukwezi kwa gatatu mwaka 2026. Iryo tangazo urefite aho wadusomera ndetse ukatubwira n'igikubiye muri iryo tangazo. Itangazo riragira riti mu Cyongereza alert on deadly attacks and massacres by the government coalition against Banyamulenge civilians in Minembwe, Fizi territory in South Kivu. MDP Twirwaneho expresses its profound
dismay and strong indignation following the large-scale massacres against Banyamulenge civilians on Sunday. Bwana harejo. Tariki imwe in the village of Mikenke, Kalingi, near Minembwe Center. These massacres are characterized by the following events. At 6 a.m. mu gitondo bukeye bwa kare, the beginning of massive and coordinated attacks of several villages against Banyamulenge civilian population of Minembwe. At the same time, intense ground bombardments targeted densely populated areas, including the village of Karingi, coupled with aerial bombs drops by kamikaze type attack drones. At 7 a.m., extremely violent attacks were carried out against the village of Gakenke, Rugezi, Kalingi, Ilundu, and other surrounding, causing residents to flee and to seek refuge in the bush. Ifaransa nari kugarashatse kuvuga 2 p.m. Rain of bombs 14:30 mu Gifaransa. Ni 14:30 ga mu Cyongereza ni 2 p.m. Of bombs dropped by drones struck Mikenke, killings 57 civilians and injuring many others who had taken refuge in makeshift shelters. And final toll will be communicated in the coming hours. Twenda tuje kurangiza itangazo kuko ndabona ibindi yarimo tuje ku paragraph y'epfo ivuga ngo accordingly MRDP twirwaneho calls upon regional partners and institutions working for peace to act immediately. Demand the immediate cessation of attacks against civilians, deploy an independent investigative mission in order to establish the facts and bring the perpetrators of all these crimes to justice. Bizakunda. Ensure the protection of the populations through concrete and swift measures. Turangiza wenda MRDP reaffirms its determination to ensure the protection of threatened population by all lawful means and legitimate self-defense. Iri tangazo ni rirerire nubwo twagiye dusimbagurika. Ariko mu by'ukuri iramagana ibitero. Yego watubwira baravuze ngo mu ncamake ubwo naharejo ku cyumweru mu gitondo saa 12 za mu gitondo baramagana cyangwa se barakondana ibitero n'ubugizi bwa nabi n'amasakere zikorerwa abanyamurenge b'abasivile bikozwe na leta ya coalition. Ubwo ejo ku cyumweru saa 12 za mu gitondo aribwo ubwicanyi bwatangiye, butangira mu bice byinshi cyangwa se mu mihana myinshi, ariyo bavuze hano ni Karingi haruguru ho biri cyangwa se biri haruguru ni mihana ngo yegereye Mikenke, Karingi ndetse no mu nkengero za Minembwe. Noneho saa moya haterwa Gakenke, Rugezi, Karingi nanone kandi Irundu aho bazanywe n'abamugabo witwa Juste and they are surrounding causing residents. Nanone kandi abantu benshi ngo babasha guhunga ndetse abantu benshi bakaba bari mu bisambu aho bihishe. Nanone kandi aya masaha ya saa 8 za drone kandi ziraza zitera muri Mikenke aho zishoba civile barenga 40
5 na 7 bakomeretsa benshi. Nanone kandi bavuga kuko total yabaguye muri ibyo bitero baza kubitubwira mu yandi masaha cyangwa se ndetse n'abandi nabo barahunga. N'abandi nanone kandi barahunga, noneho bavuga kuko batazarebera, bazakora ibishoboka byose bakirwanaho. Nanone kandi bakabikora mu buryo bwa kinyamwuga, bishingikirije ku mategeko yo kwirwanaho kandi batarebera kandi bakarinda abaturage. Iyo ni MRDP, ni ibintu bibabaje. Abo ni abanyamurenge cyangwa se ndetse n'undi mushi n'umfurero wabaguye hariya bwana munyamakuru, aba ari umuntu urenganye cyane rwose. Reka twihanganishe ubwo kwacu kw'abanyamurenge ku bihe bitoroshe baba bacamo, ariko tubabwire ngo nta mvura idahita. Nta mvura idahita. Abantu bamaze kuba benshi, abana birwanaho ntituvuze ni benshi cyane, ariko mu by'ukuri izi mfu zizagira iherezo, zizagira iherezo. Kandi nabishima ku mfu zacu ndetse na bamwe mu bwoko bwacu bazakorwa n'isoni. Ni nka kundi umwanditsi yavuze ngo abagutegereje kupfa cyangwa se abategereje, niko Bibiliya ivuga ngo ni abagukwenaga ngo uzabashaka kubaburi. Ni muri Yesaya. Rero reka twihanganishe ubwoko bwacu. Yego, abantu bakomeze bihangane, ariko nyine by'umwihariko abaturage bari muri kariya gace kari kuberamwo iyo mirwano itoroshe. Mu by'ukuri hari bamwe mu mbone zacu zikunze kuduha amakuru umunsi ku wundi, bakunze kutubwira bati mu by'ukuri iyo wumva ibomba rivuga kuva mu gitondo urenga intambara yabaye ejo, amasasu yahereye saa 10 za mu gitondo sizeri kugeza nimugoroba urusasu ku rundi. Baragera gute se muvandimwe? Mu by'ukuri abaturage bahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Ubuzima bwabo leta ya Kongo na coalition yayo babafashe nk'abantu baba bazi ko bagiye kwica ibikoko. Dr. umuntu yasubira agasubiramo rya jambo dukunze kuvuga hano, kandi nimba ari iby'ubuhanuzi, nimba ari icifuzo naco ni ciza. Umuti w'ibi bitero bikomeje kwiyongera umunsi ku wundi hariya mu misozi miremire y'umurenge, urabona gusubira muri Uvira atari cyo gusubiza. Kandi babirimo abantu bahumure. Kaduhumuriza abantu ko ijwi ry'umunezero rigiye kongera kumvikana muri Uvira. Ijwi ry'umunezero n'ibyishimo n'ubumwe n'ubwiyunge n'amahoro bigiye kumvikana muri Uvira. Habe niyo nyange babonye ushobora kubibona kandi noneho ukayibona iteka ryose rwose idasubira. Ntabwo ikibi kizaganze ciza, twarabivuze. Ntabwo umuco uzahunga umwijima. Keretse Imana dusenga bitakiri yayindi, kandi ntibishoboka ko yohinduka. Iyi Imana y'umuco rero igiye kuzana umuco hariya. Nanone kandi twamagana nanone kandi communauté internationale yita ku nyungu zabo no kuzuza inganda zabo, matiere ziva hariya ahantu muri kiriya gihugu, ariko zikagenda zihetse ziriya matiere zazigenda zirira. Tumara dutwaye mu dukoramo amatelefone, amarobo n'ibindi, ariko mudukuye mu maraso y'abantu. Yego, nanone tukirimo twamagana Dr. Kwamagana amahanga cyangwa twamagana ibihugu bimwe n'ibindi ngo twirengagize bamwe mu bavandimwe baguzwe kubw'inyungu zabo. Twababwiye Justin ushoreye ibitero hari kumwe n'abandi batatu, ni nombre de 3 ariko turaza kugenda tubavuga kuko nabonye abantu babidusabye. Kandi mu by'ukuri aho bari nabapfuye bahagaze ko nta mutima bahari bafite. Nigeze ko tuvuga umuntu witwa ngo ni Karamira, tumwita Karemera, wateguraga ibitero byo kuja kwica bene babo mu Rwanda. Baza kutubwira muri commentaire ko yitwa Karamira. Barani bakaramira. Izina siwe muntu. Karamira ubundi kuramira no kuramira ikintu no kurokora ariko barani nibakaramira nibakarimbura. Nibakarimbuze. Nuko bimeze rero, ariko abantu batuze, turi kumwe n'Imana, revolution iri kumwe n'Imana, kandi iyi ntambara revolution izayitsinda kuko afande sabivuze. Afande ntuzi ko yasengaga rwose. Ubwo se ari afande n'uyu umugabo Kiana Munigantama Kongoro n'uyu Kongoro, uko ninde muntu Imana yo kumva. Afande yaravuze ngo intambara tuzayitsinda, kandi ngo tuyitsindane
ishema. Rero abantu bahumurike basubiza imitima mu nda. Yego. Tugana ku musozo w'amakuru yacu y'uyu munsi twabateguriye abadukurikiye cyangwa se abakunzi b'Urubunga ndetse n'insobeko. Tusoreze ku bitero n'ubundi biri muri Iran, ndavuga intambara iri hagati ya Amerika ku bufatanye na Israel ndetse na Iran. Biriya bintu byabaye noneho uruvangitirane. Iran irimo kurasa aho ibonye hose, niba ari ukwerekana ko ifite imbaraga, niba ari ugusamba. Hari aho nabonye ngo hano muri Kenya natwe bishobora kuturasa. Sinzi account imwe bavuze ngo irimo ngo ikigo cya gisirikare cya Amerika. Umusaza yavuze uwo ni perezida wacu Kamusore fura dukunda cyane Ruto, Dr. William Samuel Ruto ni Samuel Kipchirchir. Ntabwo ari Samuel. Oya ni Samuel Kipchirchir. Izina ryiwe ni William. Ubatizo cyangwa se n'amazina y'ubukoroni, ariko izina ryiwe ry'ababyeyi ni Samuel Kipchirchir. Ruto tukamwita rutonesha mu buryo bwo kumukunda n'akamusore byose no kumushimira ibikorwa akora bidashikirwa, bidakorwa na ibikorwa bye biteye ubwoba. Batangiye hano katume nk'abamuvugaho neza wa umugabo gacana hano bamuvuga ngo tano kwenda nyimbande. None uko baramubwira ngo bamwongere ababwire ibikorwa afite mu mutwe wiwe kugira ngo buve n'imyaka 5 isigaye n'ibihagije bamwongere. Niba Mike bongereho yindi Eden Duale yaravuze ngo yakoze muri leta zose ati murasakuza gusa ariko nje uzi biza bikorwa. Ibyo forma yakoze president Uhuru kandi nawe yarakoze, aravuga ngo ibyo yakoze uyu mugabo amaze kubikora mu mwaka umwe muri mandi. Ibyo yakoze imyaka 10 yawe yavuze ngo umwaka nawe nyine nikaho yumiwe. Yavuze ngo Iran gasopo kuri Kenya, gasopo kuri Kenya. Iryo jambo abantu bagibajeho ibintu byinshi. Oya dufite ubwoba. Iran gica kuba biyahura, irimo kurekura amabombe amwe akagwa za Kuwait, ayandi nabonye mukanya nuza rafineri nuza ya petrole ya Qatar yayirasheho. Qatar ndangwa yahereye kuva umunsi wa mbere. Ni ukuri kose tugiye kugira ibibazo by'ubukungu abantu babyitege. Intabara yadusigabe rwose nibi bigega bya petrole birimo kuraswa nawe kandi n'amadolari ahatikira muri no ntambaraga ni menshi. Niba Ukraine yaratugerera tugeze urabona ko atari kutwari tumeze mbere aho gufite 500 kumva gufite amafaranga none ubigihumbi nta kamaro gifite. Iran iri yamubona hariya ngo yanze gukoresha amadolari abantu. Iran yo urudolari rwayo rumwe rwa Amerika rumwe rwa rugeze ku mafaranga ya Iran umuriyoni umwe n'ibihumbi 345 n'amashiringi nako n'amanya Iran 315. Urwo ni urudolari rumwe rwa Amerika umuriyoni n'ibihumbi 340 n'amafaranga 315 naco ntacari gihari. Mu Ukuri barafite uko babigenza nyine, ariko mu Ukuri kandi iyo Iran tukaba tuvuga ngo Reza ni umuprince wari warahunze igihugu ukomoka muri monarchy yari muri Iran, ndetse tuzabwira abantu ukuntu Iran yabishwe Iran kuko kiragucamye ari Perse. Na Bibiliya ndabone niko Bibiliya nayicita cabanje cicitwa Lam nyuma kiza kwitwa Perse. Noneho majority ubungubu ngo barashaka Perse yabo, abo cyane n'abari hanze y'igihugu bahunze bari muri exile, biganjemo muri radini yabo n'abakristo n'ibindi nk'ibyo. None kandi n'abandi ba revolutionnaire wa Islam bakavuga ati Perse garuke cyane kuko Islam yaje hari ahantu itari yasanzwe nabari ubona sabarabo ahubwo babaye arabize bagiye abametere bidini bagiye hari bagiye bashakana nabo kandi ibintu byara tuzabivuga twitonze ni birebire twabirangiza. Reka wenda tanga update gusa uko byifasha ubu nyine ni ibisasu Iran bakurasa kuri Israel babonye ko barashe ibisasu mu masaha yakuze cyane aho tutaramenya amatoke ariko onaga kuko muri ya migi za Tel Aviv nandi
abayuda barimo gusohoka bahunga badafite ikintu maboko no muri Teherani uko nguko muri capitale ya Iran naho nuko ntibyoroshe aho nanone kandi inganda ziyungurura buriya butare bwa uranium majorite zarashweho ubu zigerereye ariko nanone kandi uyu yatola musha muhungu wasimbuye nguyu aho bamwe bavuga ko ashaka kuba yarashwe abandi bakavuga ataracariho ndetse ngo yavuze ko rino joro ngo aza gukora gasha tsenga Imana bibira bistero ndi tugerana ndetse na Mukamaremo nabo nabonye bavuga ko n'umukecuru nawe ashobora kuba yaguye agahinda kamwishe se cyangwa n'ikindi gisasa ibitero birakomeje turaza kumenya icamwishe ariko nawe ntakiriho yaranakuze n'umukambwe katumwifuriza iruko ridashira rero nuko bimeze nawe kandi hano mu Rwanda aravuga inkuru ngo yuko Amerika yoba yafatiye ibihano igisirikare cy'u Rwanda ndetse ifatira iza guspecifia abasirikari bane barimo generale Ruki Karusisi bavugamo Stanislas Gashugi nanone Gashugi nanone kandi na Vincent Nyakarundi ngo kuko wenda ngo bashobora kubafa ngira ngo aba general nibo bamwe mu ba general bayoboye n'ubundi gisirikare cy'u Rwanda bayongoza ibikuru hejuru ngo baraziriki ngo ugufasha ubwo 23 ariko twe tukavuga ngo iyo bayifashaga tukanayibona natwe gahoro twishimiye gupfa guhanwa no gupfa bari abagabo niba koko kandi nta muntu n'umwe ubaho utagukeneye umufasha ese bo ko badahana leta ya Kongo badahana South Africa ntibahana Burundi ntibahana Angola ntibahana Tanzania ibi bizashira abandi acabazo batwara kandi Imana iri mu ruhande rwabo niba barengera ese iyo bahanye umuntu ku giti ciwe ibyo bihano bimugiraho ubasha gute cyangwa ngire ngo wenda ahari bagiye iwabo bakareka kujayo no busigaye bangwa nakwe ni ngo turanga ngo nibashaka bazareka bakareka kujayo niki hari wikisi uretse ubukoroni ntibafite akazi bihaye gukora mu gihugu cyabo keza kandi bibasha bafite gana agaciro kose nabami nibikomangoma mu gihugu cyabo umunyarwanda wese uri harakubera amahoro akesha zirangabo n'umwami rwose yego reka dusoreze amakuru yacu aha hanyuma n'ubundi kuko bisanzwe tuze kugaruka mu kanya tubagezeho ayandi azoba ari kuvugwa cyangwa se agezweho niko nabyita yego nakagaruka turabashimiye mwe twabanye muri iyi nkuru cyangwa muri kiganiro mwagize neza kandi komantere zanyu tuba tuzikeneye muza mukomeza muzitwereke cyangwa se mutwereke ko muri kumwe natwe 5/5 dushimira ababikora kandi bakabikora buri gihe rwose muri ndashikirwa Imana ibahimigisha nanone turashimira abamaze gukora subscribe kuri aya macano yombo Urubunga TV ndetse na Insobeko TV nawe nimba utarabikora wabikora kugira ngo amakuru yacu uziyabonera igihe kandi nanone wongereho inkunga yo gusharinga cyangwa se gusangiza abandi ibi biganiro byacu kugira ngo ndetse n'indi nkunga yari bibashe kugera kuri n'indi nkunga yose twayakira rwose icumva washigikiramo ibinyamakuru uriyegerejwe nimero ziraho hasi watwandikira muri commentaire n'ahandi kandi bagaragazaga kubikora babikore kandi dutegereje kwinka naje ngwinka ubwo ni tuzubona umuntu agirwa n'abandi hano muri Kenya uzubona avuga ubutumwa bagenda babwiriza modoka mu masoko udatuma ngaruka kuri avuga ubutumwa wavuze ibitavugwa hariya ngo jewe no simbizi niba nzoreka kuja mu makanisa yewe natangaye kabisa igiporo cyakomeje kugira umutwe munini sikirasi igiporo bazabareka kubesha igiporo ni igiki kuri igiporo ushaka igiporo zaje muri Anglikani na muri PC ubone kuja gukritika poro nabize umukatolike none kiriya wowe wabonye ari igiki twega abaporo abaturika twacise igiporo umuporo dufite ama communauté yacu tuzubona ko nanje mu gusagira mu Kenya za methodiste za communauté yanje Pentecost none kiriya methodiste ça va PCA presbyterienne ça va Anglikani ça va nasurambwira ngo kiriki numporo none numuke sumuturika sumuyisilamu none se ni umuzalendo n'amakanisa menshi andi tubivuze ariko n'abazalendo kuko nta leta cyangwa nta communauté bashamikiyeho
muzi kuri hari ukuntu abantu bashaka kumva ko wenda dushaka kuba dutandukiye tugiye mu nkuru z'amadini ariko kandi inkuru duhagararaho ni inkuru zifite icyo zihungabanyijeho umuco wa kinyamurenge ndetse no gikongomani. Umuco wa mbere aho umuntu ashimagiza nyirabukwe mu bantu bangana kuriya akavuga ibitavuga imbere ya nyirabukwe si umuco wacu. Ese kuri no kumushimagiza kubwira nyakabukwe ngo zamura akaboko kuri umushimagije cyangwa umutesha agaciro. Ariko uzi nyirabukwe w'umuntu mu mfure abe natwe ko turatinya kubivuga hano reka tubitambuke. Aja kuri nyina mama we ahagere ku mugore twebwe banyamurenge nyina nta kibazo tuvuga ngo nyina nyoko twebwe nibisanzwe abandi ngo azabaga ngo mama we sava wera tutaza gusana harabo dukomerekeje ngo agere kuri mama we twebwe kuvuga ngo agere kuri nyina ni nyina rwose ni nyina niko bivugwa ni kinyamurenge ni kinyarwanda ciza pire na Bibiliya izivuga ngo nyina wa nyoko mama nyina wanje mama wanje rero nabyo bindi uranaga no gusabota kuri asukubaha ira sabotage ira ntabwo respect wagere ku mugore we ngo uzogera gute mu nzu y'Imana nguzibesha ngo sino bivugira ni ibintu bitage mu byukuri abantu bagende bamenye kuko ikanisa niba gari yarashize bamwe baravuze ngo ryaragiye ariko siko bimeze. Abantu bagarura umuco w'ikanisa bagore n'umuco karemano rwose ega kuja mu ikanisa ntibyo bivuze ko utakira umunyamurenge. Reka kubwire bwana munyarwanda tuzi ubona ko ntantamande w'abanyamahanga ejo ndara mukwe bikomeye haho twari mu birori nyine turishe ariko reka ndeke nta kuntu abahungu ijana buhaguruka ko barasirimba ko baratamba amashata kuzura ivyuya n'ibindi kuva hari uwavuze ngo igisirimba ngo kibamwo ni Dr. ngira ngo Paul Gitwaza yarabivuze n'umuhanuzi w'Imana yaravuze ngo abamwe udusasi duki jewe uzoniyo natamze sinza amanota 2 kavuga ati ngiye gusara akuba no kubanuka abasirimba ni basirimbe iyo doze ibihagije kandi bavuze ati reka mbikore kugira ngo Imana ishirwe hejuru minota 2 ni myinshi cyane wayibikoze bikuye ku mutima none se mpagurutse ndabikwe ku mutima kunda kubyina mu makwe mu byukuri aka karagaciyemo ariko bazavuga ngo umva